munde yu ba be kibeti ka ne mande kibeti ne mwende te lakini yu no maundo ama inge yu akata ne sia mwende na be kwaga mwago wa muyuambe mwago lewa mbiye kwete aume kwa nyumba nanyi nozo watu waja kwenu kanyenda ini ngashungurie kana nigwe kana nina njana mwithe yana jamaa wa pikipiki kwa nyumba na mezi ya magwedi ondozu kwa mwana geni wa zembiazi onengilira za iye kwawa elanyo mundo wakosa manyeka nani na tewe atinda anakunya mume simunda mukolya nyeneva anene nakwa yani musewa kwa asanda so mwedela nondo amanengete dina mwinge mu ina mukonya simuni kona mwene nyumba na ndio kona ndio lo ikani bazo ko ike no kito ko na ndio kete wi to ba ni do ndukani deba nikoni to nda gini ndukani lawe lasimo to to gino mbata gamo manigo ale na mumingo ya gwena dia ni ko pende na mundo ne kabuti sidali na namu kuja ukakona mwane ndi na ndai taukiona uko mona niwaambia kama ndezi na kuma modeno swa vinga simu na baby nende yao kumukunia yake ayusa bisi ya naambia wenda vangike kundwa na inyamo na kama siamu ikuona litoka we mundo tenkani na wede na tumete aki na yuro ndo nyina bukuma na boda na boda hapa na ile yande lano kiesa mboka nede ate vone wana tuini wekiyo minya na mwezi wake ya kwa mdu kwa tivasa ngona venye mpaka kwa mtu Nikyau Kiutetya Nguku na aiko ngwati mwana ke atende na kuibanga kwa kambeli ndo no itaje mundu kitenda za imila mundu nundu mukwa kwenda kana ila ko mulinya kaitikiwa ini madamu wezo ko manorea kana atioke kale na muzera mu matioke ani yena muzera takata tia muzera no tioke yera ngamba ikalande efiye na yamba idi pashuguli na gamu sage da mone dio na kwandi kweji na atauna kwenda kumetana na kitu vitona na rudade ndivyo tizo nondo kitu jana ngazi na wezo simaika lote kuekewa kumela mana toa ni 2013 no iso wendo wa wali deza we muvi ugede na mundu mukozwa na katu mwe mundu mongede lakini ya no iso hivi 2013 na diekede aume na mwe ingibe kaba akamanda kibeti kingi kwitene Nikyau Kiutetya Nguku Hello wache wata samu ketenesa tokoni simu kuma Mbaitu FM tena nao nita Christopher Silawa Christopher kuma kagundo aya Christopher thina waku ni mwana iya yes no gina twa na 06 right 06 ngibedi cheba madena maingi ale yake na madena ku na ku ya ko baika ani kwa zaidi ulu ku ya ko mwani go kweka ndio ndio Tambula yes Tambula Ayo kitu ndio ni wogia diko ya kama mwaka mwema ati la pia mwi wakati wajia bo kwa maana wana wakaishi wakani na tukalanga pali kata ndio die lana die ndio issue yake ya isiana yenda siana ya dia siana ya siamulo ya hiyo siku sisi na wako ni sisi kitangojenda lakini ijana je ni wata je wata namba ngo ndani de kama mundu ni uzea siana ataleka kayo kama aje mundu gebe tayo ni wako je kitendo araba mundu benengete na mundu apata na ukunge tina bata mundu jiwe tena wako ngo ndao nitangu majati gatute isiana mundu jadi bata aje ko ila bata aje mundu benengete na mundu mkoda yo omakwani nini mothi na mthina munene wacho kana kwenda nga kumusi wendoso ina wake ni ngulu kaulu kwe wana kuweka kwa anyway ni mtu ni asla hivi hivi yu ndio wabundi zaidi no kalata mbesa kwa mbesa kwa watu wameitwa mbesa ndio kumbe ndena sio yana sio school yana ita tu right
Ile ile ibe na mazina mengi muno. Nguga mnyama yo ni nguga manengeta tena. No koma wakunza kana no ngulu moje na janguna ai no mwathi ukanisia ukuna ile kwa chundweni twende na une na ze muse moje na ke muse wa mbiki ya boss mungu wenda ulika mungu kwa chundweni ya kizio ndo une lakini baya ndala muye baba inga wazi yake umale sai yo kwa kile kwa yagona kwa au ambuji kwa na ngokulia Christopher kangolo nikikoma wiwa kunza ai tena kiyo ngide nguna lozi kuko komwa kuiwa kuinge ntangilia lakini wewe ndo kabisa mondo macho no mumise ngone ai mondo macho no mumise ngone no isiana sisi pata na kwa atibata asio yusiana niwa wena sio yu siana nyingine na kama kalaka nini yana mja kenda lakini ya anje nyingine na mo right ku wenda manakana no the siana no ye kana akibeti ndenda kibeti mungu yona lingo kisi ekati utethie Christopher isi to amukwani ndo the asiana no the is on there right bamana kibeti you by otherwise then when down there asiana right no then when down there na toto ana to there wa siana zi there wa tu no the ye kibeti ziana manwa asiana we kalona sio then ku there wenda right ni kibeti tisiana tisiana siana there wa ndo enda ndo azenye ni enda ko there otwa ana right netwongwenda yitu we kalite na tu right no koka akoka iya koka mundu kwambo mbicheko byoke ba kowe ukukuita na kazeke koketa wakili yuwe mundu wito wa Christopher mathina ma ibeti kwetha sio na mathina right mayu kwatete wewe kama kwatete andwa inge lakini takwazia ngulu isi yake betikeni extra ko kina ngulu sana munupyo ngulu tiondo kowe waigona ngulu zino ndo kowe waigona na yuke la uthi kuona ko yakwe no yu uthi kuona mbione wenda kweta bakwakwa wako bikueta kila utabwa kuika wika bakwakwa najue total problem na yu kwa kibetiki no uwe waendie wake ai nyene ona ngulu isi yani yakwa na wage ni woli chokoza wage uka home right yuko palato asia ndo sio kwebania tuwete akwebanya okwenye nona utangulusia nyindisa chips cha thela kumbe ngulusia kazi ya gompedepede atali jagawe tuosa ndo ame na ngulu kona mundu no wano muthini agachi yuko mundu wa Christopher kata Christopher aile no kuyo mianisha na madam wake ndikuona bena mana maamkole design izu okwe na siana yake na siana yake my brother nyene ona Christopher ikala na twana kibeti kikakina mundu waweza kwenda tuzuio kamena nguku ndia mena for your information nengine amena nguku mama ina right yasiana ino aingometheo kabisa nguku odie tuzui ngometheo jai yule asiati Christopher kola kibeti ou akekolilewe kiki kata to kina kwaku na kikaloku ki na sisiana odele osiana iwe na sio sisiana sami asiana ndika lazio siana iko yo wasiye siana sisi yetu nikibetiki my friend musungu ko tijoje wapush ko wewe uno ko kwakwako na ndwi siana siakwa wendo ambemba kaona by product dikwasiana my friend ndo wewe uno yoka kwako my friend uwetu uyu ne remain kibeti chako uyenda note kwenda ona ndio there ndo byombo sikogwira na yota ndete tenda kwa chulu ndokekata ndo lelo kwazia ndo wekala na mundu nini ona kwanza chu uona ndo itego ona no uona endete na ndio uko there ni manda ako there ziana na mundu wa Christopher ndo kadhe ziana baisia ziana yithe yawa ekala na ziana ekala na ziana somethia ziana na ziana cia ima ikakusubia ekana na inyathi okuloka athi lakini nenda ukutavya kendo kimwe wena ziana inyakoka ndi kwaze kibeti cha mwana legally tikibeti tusiaite kabo yu tusiaite sami hai kibeti cha ulinkali nikenda siana sia kwa siba
andwala masiate ku mbausia mine yani mama kwa mekwa kusiana izu andwala tusiaite na moku ndeni betizito no lakini basi anazia bikaita to mundu wakwa ona tisiaite ina isha natuka kola ko indi twambie uzia na ziana nina na utuka ndeke bichakwa we ona konizi kanza tutuka na tuanze twako yule ndio mania kana titwaku yule ndio ndio titwaku tita twako nondo wangolo zyaku na kila wata bwana mwetu wa mwenu kwa kwenu weke nicho kwa naika ayi manda mwelo la wetu kuyi kondo na manda kana twana tu twako nye koto na mbia twako yitwakwata pa indi tula twako titu na ati watu kwanza na guendi yako kondo ngukashuku kuwe ona Christopher ome obume wapanga ukola kibeti ukikola ni alia na twana ukamathe ya siamekwo basi anasia ile kuthiko ya koswa na yundu kitaitwa mama kitaitwa mama we mwenga jutwe kale umwe watu we wanduka iwe muno kwenda madhalau siana ni nenevie nundo yundu wikala twana ukatwika kibeti kikoka right na kikoka etha nwenda ukola minaina yonthe ukola kibeti na isiana ukamathe ya siakwo etha maitetheke yakwo right yuwe yukita umeanizia mu hiyo yako nzo una mugongo wayo azwe maoni makwe haya hemba bailu uona we aile ne kukwatiania maile no kwatiania etha nukokola ziana akole etha nukokola kibeti yakole kibeti na siana lakini ndukola ukasia mwewe kalamu na siana na langi wati ya siana ni siemeba kwakwa na kibeti kina kana mbado ngalia kibeti kina kana ngalia na we kala na ziana bano kikoka lakini ndiona asami kuma 2000 tukosanite nokeze ya wingulu na nuusia ite nuusia yeko ndo ameza okoza na amazo kama kwati yani kibeti kikaita ba kikasia ibeti sikuwa na bethi na munene ibeti ngolo ibeti ngolo wana jawa kio ngolo na kio muzi ibeti ngolo mbona jagu kio ngolo andwalo kio kwawe ona cho kwako icho na ngolo kio na ngolo kikuandi kio ka SMS kikakuya amo edukizi wewe ya ni numanye getha mama kwa mundu itawa Christopher ni choi gwandi mwa etano ngolo right ngolo itowa nando no lakini ongelela mbe ange Asia mama toteli na uzenduma uzenduma buba uze na webuyu buba uze weze yutu imote no kolile maundu make betubi uyutu mwekata kibetiti chako twena twana keikwo keina kana kamwe right lakini twana tutu onthe muziaita imwe ndatheka wisi mundu aikola kibeti Asia kwanza kekomwa na imwe kote mouse umbesiono weze bai mundu utia wane muka ona muka ndaenda umuetaneza musi right ona kila chaku kikaukola agenda kwazia akalame mundu zwi jamba oneza baibo mukuiwe mundu bai mundu weta mundu matia niteneza right no ngina tuwetane na ai mukuyo lawe mukuyo lai mamozu ona ndima na endete ku mundu ito Christopher right no kwithio sia wikulia ati no banga kwisa utwana ingi ni banga isa utwana ingi no banga kwisa utwana ingi wikulie makulu ele atatu kila kikoka kiasi babe twana twacho na musi wacho uyo bai right kekeka no acho ata watu ukola mundu mukolenesa